Kaseng samla maulai pelun haka lifeway trik unailar ajar arpuar menta kasngi kelai kendu ya menteri ketenat arts and culture ubasan borshulai bandawa penkendria no ya kijaka shong ki CRPF chekiwei per kijaka. Habakaran bekila pathai kubor presiden ke SSMP uba S biam ulaong ban nagapor syakapor kaseng keladawa ban penkendria ya ke CRPF kam chekiwei per kijaka. Henry hadu menta kimpat le AA nakaliang jong ka sarkar. Uba biam ulaong baka sarkar kalamang san eka kajaka syaki CRPF kap nreha pedeng geni lami no kajing persya naki kenhun ban penkenria iki shaniu shilong. Uba biam ulaong balada ka sarkar kam penkenria ya ka CRPF kam syakawei pakajaka anthada ka rehabilitation center na benta ki bangom hau drugs. Ulaong bun ki longyeng ki baduk kimpat kot bor ban let syaki jaka jeng ki riushimet namar ka rempalan. Yang juga kasih selamat pulut. Kejuan yang kedua ia Bahasan Borsulai, di Minister in Charge Art and Culture. Kadeh kalau kenangrim kepa kamat bahapat yang kadeh nama ketika CRPF kan kepada pokok mulai. Di ngakai pilai ingin bisa di press media atau pokok golden kejeki kepa midiman ban shift no ya ketika CRPF kan pokok mulai. Di ketu kejing demand ban shift no ya CRPF kan pokok mulai. Kadeh dulu ketu pernah efek untuk arajar arpoi lah nama arpoi entah hadir untuk badan mik kejiki atau santri yang mana agos yang sudah melelah de kini ke kam hoi ngelanang remain nak kuar kuar de ringi kepat iban mi ulu so de hak kuar ngadakan mau sak pada kini ko pernah efek jong aku artri pernah efek kuar bakadan kui ke program ko mulai cuci persatuan di remain kan ya kini ke isu nak kalian cuci besar tu kuar agak seran ba unsa ag direction show arts and culture minister ni ibat hak art santri wana kalian jong minister in charge ulah khot ya kini stakeholder kata buat ke CRPF kam ke MLP nang tala nakam baklai mat ba napo ka sa napo ko urban ban walk out ya kini kam ban shift ya kini CRPF kam sa kawai pa kajaka kata ka bumot sa ka sa tay sa po news law. Tapi ini bukan dikubentang dengan kam kalau susah penting sa untuk. Tenginang yai up ina kepiliti ban kalian ke department ke simkia. Oh habang iya kendu mentang kasni bil pasan porsulai ila persengau yang iba kejeng kolong ba na kalian ke department kila dan kejeng temu ban karya ya ke CRPF ya gini ke CRPF kan nang tay depok mulai. Henry pan kolong ba na kalian jadi di stakeholder ke badan hang ke bomot ba ke CRPF lagi he ke CRPF ru kila long billing ban karya. Dan kalian ke government ke bangikat ke kejing tu jeng pak sambor sunai kalau ba ya tu yang ba lada mang sat akar ke jaka sya kini CRPF kan nak betas CRPF kan ke bomot ba kalian ke MLP ru ke dan lang haju kanang ba entek lah kami dan kenu teh Henry apa yang juga ni kejing ya lenti kami bat ke hatu bapor ya tu ini yang ba kedan kenhun ke ba persya nak betaban shift ya ke CRPF kan setai teh kami jeng ya hang ni kendian tengi kerban ba kedi kejingwan kejungi ngengit sekarang bukan sarkar jela lembaga arts and culture nak lagi kat gini di department gitu itu ko kitchen khala ya gini ikwi ba kandung dan su kandung kejingan kandung su kejing ya ni ikan bukan dan kejing stu jumun la kadai nak boy kan kebalian ibu persar tinggi keban sekarang bahkan dan kejing ya baik kejing stu jumun kenang bahkan lo kejing bentoy nang tagi pai sama mulai ujuk hi kejela berboy ba ai butuh CRPF kam shift seway kenang ba ketipat nyuk penang kam sudah boy ba kejing dekam cepai ba kebagi pai ba sama mulai ya penduk mentah kini kejing anggur jungi kebagilan di man ikan ban sekarang bakal kan DPR nanti lada kemudian suku kejing jumlah ni tai kejing tu hi sarkar jela ber shift ya kejing CRPF kam atum kejing batai jadi minister in charge kalau sampai support news law dege nagalian ke jongki ke ongpi la de ai ka suran bane yang baila de tu ini ba kin ai san akar ke jaka ya kini ke CRPF kan kumju udah mataki MLP ke bahap ko la ragam bakla ke jaka ke joko urban affair department kata ketiga ke jing itu ke jongki bagi budian benta akan ni pon akan ni cuma di kendung jongki ni dapat ke dikam ni angnut kalong ba kumbang lakaran saya minister kontak sini kalong bagi bahag tu ke ke bagi person saya ke bagi IT saya kalong ba haga jaka jok CRPF kan keserkaan nomor kat duduk betangan itu IP kamdan ya ka rehabilitation center dan di addiction center nag betang di kisam lagi kun sam lagi bongok kontrol yang naga benta ke CRPF kan
Gimana kami CRPF kami pekat pun kejing kelaja kepur kalau panggilan kami ke di addiction center dan di rehabilitation center pemulai. Yang ilah kentu ye ba la dalong kabala la dala pensiuf yo CRPF kan nang tai kemut bu no set up no da kadeka di addiction center dan di rehabilitation center pemulai. Dan kalian juga yo ke good suggestion. Te ilah keren mentaru buat yo minister in charge of social welfare. Te kalian ke jongki kila long ki soya hab ya kadeka suggestion ke bagi ai mangi nak kalian kesek sama belun nak kebentak ini ke kam. Pingong kumangong mene baka jing kalong ba nagaliang ka sarkar pat kadon ka situ ko jing datang na kada bagdon kaliang persa Henry ilaong pat ba kin sa walk out ni ka kam da ka pagin khat lang yakini ki kunhur bi persa kanang ban solve ka ni ka problem damar ka bukok musan kalong ba ngihap perkhat na butak pai ba da jing kam jing pai ba kini kita ke di addiction center baling ni community kini ke di addiction center da rehabilitation center kalong ba ganito ipi ba jing ka bukun ba kilong yen kham tam kini ki kilong yen ki beduk jenjar ma ki perdu bagi ni mi pa ki emsungi nakikam di basuk belakan dari Jepun. Problem ini kalau bang idan ki kunci ki bangok kini ki jindi bus ni putam yu drop. Tapi kini lek sakini ki private rehabilitation center kasam jingi ki. Dah bagi sam jingi ki te ndalenti dak mai. Dah bagi ndalenti dak mai. Kadang kamram ku jingi bangikit imak dak pakai mak salah kadang kamram tangi bagi personal. Dah bagi personal sa government kumta sutuna pada kalian pak sambor sunai lah kerem direct kumta yu minister in charge of social welfare nak kumta kini kam. Dan kalian minister in charge lu uang bersimkai mereka makhmat jingi hilang kerem mana. Layu makaran saya ba simkai kini kam bakal bagi suggestion ke bahan nak kumta ka jimuto jam di pak song jela kam tam ini kita pergi duduk cek ba mlak basi rehabilitation center Henry hage private rehabilitation center Henry la kadang dengan serta list dan jingsiur kon ke berat lagi lak lai tenang ba kan lo ke jimuto itu Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.